Watatamani kuokoka, watatamani kutubu ile siku. Haitawezekana. Mwanadamu, sikia neno hili. Yesu atakapoketi katika kiti chake cha enzi kwa ajili ya kuhukumu mataifa, kwa ajili ya kuhukumu wanadamu wale watendao dhambi, atawaita kwa majina na kisha vitabu vitafunguliwa. Ndipo ataanza kuita mmoja mmoja na kila mmoja atahukumiwa. Atahukumiwa sasa wana matendo yake, na kisha utaiona mbingu pale inametameta, na kisha utaiona hukumu, utaiona jehanamu inatisha inawaka moto. Kisha utatuona wahubiri ambao tulikuwa tunakuhubiri barabarani, utatuona tunaingia katika lango la uzima wa milele. Ndipo utatuona utalia, utalia, utalia. Ile siku utatamani kutubu, haitawezekana. Utatamani utengeneze na Mungu, haitawezekana tena. Nataka nikuambie mwanadamu, ile siku watu watalia, ile siku watu watalia, siku ile ya mwisho. Yesu atakapoketi kwenye kiti chake cha hukumu kwa ajili ya kuhukumu taifa, pale kutakuwepo na kilio, pale hakutakuwepo na msamaha tena, pale hakuta. Shalom, 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 shalom mteule, shalom mwana wa Mungu, shalom rafiki, jamaa na ndugu pia. Nataka nikuzungumzie kidogo kwa habari ya maamuzi mazuri katika amani. Biblia Ayubu 22:21 nasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa nini kumjua Mungu ili uwe na amani? Kwa sababu Mungu ndio majibu yote. Mungu ndio mwanzilishi wa amani. Wako watu wengi sana wanaumia kwa sababu ya kutegemea ama kusubiri kufarijiwa na watu ama kupewa matumaini na watu ama kusubiri kupendwa na watu. Nisikilize, watu wanabadilika wakati wowote. Marafiki wanakukimbia, wakati mwingine hata wanandoa pia wanasalitiana, kwa sababu hakuna amani utapata ndani ya rafiki ama ndani ya mzazi, lakini amani ya kweli ipo kwa Mungu mwenyewe. Maana Ayubu akasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, kwa sababu hakuna amani utapata kwa njia ya elimu yako. Ndio maana